So hello guys, welcome back into my new video. Để hang này mình tangan bataya fish pangka Free Fire Max. Ba don iwi prolog mo ba iong subha batay lang nga namar ba ka Free Fire jok ni kat ba play man kasngi kasi update bet man kasngi ka ba play man kasngi si update bet man kasngi te mentangan hikaya kata kum no pin le kanang ma pin like ya ka update man kasngi te yang ya pe. But pas pidi ban dalut soya une apps u phone manager mo pidi dalut soya une tengah se thu se phi ba hable kuno kuno te on da frede pli kana ka apps ta ai to shop ba to agree une and agree on continue ba te mas ndep klik ikti ong ta kiman pau kumne ma pe kiman pau kumne mo man pau kumne te pidi ban ai nu clean up storage une ba ai ngakuna mne ai do to knya mo to te on da frede knya to tang chibit ai loading ka app tang kandit chibit te hang nepat dar la de scanner ai bar khot ki file ki jung piang pa phone em te phe ba pa une u view detail te anda phe dep khnyam hong to te pe hap khnyam pat sa nong ne te anda phe dep khnyam teu te phe ba ban pau ha ka ne ka pau sia po ba ka ban pau ka Free Fire Max te hang to phe ban khnyam ka to Free Fire em khnyam I earn tik no te ka Free Fire mo I earn tik no te play ne ba tho clear ha po am tu ba tho clear ha po te phe ban khnyam u to te anda phe dep le nang to te subha back no se khmat te play it hai ki tu dot sajarong bapa kom to ki tu dot ki line badong dot artli te anda pladep khnyam to te sa pe te ba tho setting te anda pladep to play it hai tu ba tho auto storage clean up play i om to te khnyam to te anda pladep to de click to ai tu newar spo te anda pladep to te play i om no self text play i om ne te pide ban khnyam to I off to ma I off te anda pladep khnyam to pe te ba awan spo ma ba tho auto update ma pe te ba tho spo ne te une auto off that pidi ban I off mo I off play i pat am une apps cleaner reminder yok tu pidi ban I off mo te on the platform no te sa bag nos I unu apps management mo te on the platform klik tu app management te sa wat ka Free Fire mo ka Free Fire Max ba tha ti mo hab wat mo te on the fla yo am ka Free Fire Max te fin sa klik ang teu mas ndep klik tu play i mo ne ba tha battery uses yok tu mo te mas pidi haban klik utte ma haban klik utte te on da pede klik utte pese i sakawi ka option ba tho allow background active te pede klik utte I allow utte ma I allow te on da pede utte bara kho yang te bak no te na to sa page ka long ne kam long ring asba te pida ka long te sa chuan comment apo youtube da kam long ro sa fini atu ngap youtube ma sa like subscribe ma prolog ba sa share lang prolog mo da fita na ka video mo ba tang kam ne mata kala kut no ka video